Rochoch li kakwa Dios, chisali kachol, chisali kam. Nakakaisay li chol, chikun kalish, kabali kakwa Jesucristo. Agosh lo ali shrabali kakwa Dios, manaknakieli San Juan. Winikinerachan, tishinrah la inchan. Amén. Entonces, nakanak tos rali Dios, tiene que la os 24 rali Dios, hermanos. Napal que la ot kaknak tos rali kakwat, kek arwai kwek, yalakach kiruta kwak, pero tochipone kat kulunse iglesia. Amén. Poli Dios makutishketa. Makutishketa. Us pilityo ke traik chipots di ke shik shinak ay si. Para que ya cuancat sa ko church aran li aran kakine ka ko ya cresil nak yo ángel na katye yo li pastor a predicar. Pero laat cuancat sa lachat. Poli Dios makutatrata. Por eso panteo se le kakwa sa kulun. Cuanco arisa con comunil. Dios te ángel y pastores, cualquier marín, se chalza jalanchik li iglesia. Dios te ángel, hermanos pastores, que esté le chol, es cabal y calcua Dios. La hermano Efraín, Salin chol, Dios te ángel, hermano pastor local, Lisomatín, Ralas Cajol. Jocanasquid, hermana Daisy, hermana Oralia, cualquier marín, Arotiscol. Mona toje. Pero tapa mo ng pastor. At kams kakil ako nakakakil tapok sa trabaho. Ito marak tayo. Ito nagwe majakatre marik chimak akwi. Entonces hay que estar preparado. O gana que hermano lita oxinquese chosha haan li ratin ni Dios. Haan li ratin Dios oxinquese chosha. Mokuta troxita se chosha ki kakine kat kulung ilok. Mokuta ok se chosha spanan. Mak obat all lai mak ein ser se kult raklalin. Pero ki makunt orora tini Dios sala kulul. Changrudat ok ini Dios. Machan. Amén. San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. San Mateo capítulo 5, versículo 14. O shibli versículo ta'akil. Nasyet kamain sa skabali kakwa Dios masataw. Sa skabali Dios sukwaber. Aholber santil mosier. Abilashe. La esh akpabanel. La esh liskutan sakeng liruchichot. Honak tenamit kwan sa speng honak tsul maharup narush mukbal. Chimokon alochma honak kandil reskep arupel honak chakach. Nak-emam bansa space na ang kandil renak tiskuta no presis sa likap likwanke which is hunilepcha hokan akwi la esh liskutan sa keng liruchichot chikutum bilecha bilal chiruheb le ras eritzin renak antes eretal lius na kemanu Otes es lo ale yukwa likuan sa chosha. Lo onimis kabali kakwa Dios. Naruna kachunla. Taula na. Somos la luz del mundo. Ahorita kwabi. La o liskutan saken liruchichot. Hermano pastor, Hunshinak maka li kaslan shamayi, charunak utulik alebal rekman. Ohjin maka sakeng. Nagakwarak keobre singkil hunaka Pepsi, hunaka Super Cola, nakakechitik sa. Ejal.
Porque mag ardruk ta tau chak chobre singil. Kamanak ki khunlik alebal kui mag a khunak templo aran. Arwak enak nake oklak pabanel. Shabira bikire siljo kepse campaña fuente de vida. Agos shabilara binkil na ek an limosina in toh anak ulak ik anak kanau. Pero anan Dios lleva kagwa Jesucristo naklaat utlain hermano. Naksho okru belis kuankili kagwa Dios capable Jesucristo sho okchan choskutang liruchichot. Anak kuanti pas agwe malaat skutan liruchichot laat kanakwan likuangkat selipaban. Amen. Malaat hermano. Mara chanchanat hermano. Ejosiri luz ni kaskach chirwe rochot li kaskits in natatnume tokonak na lech onak shatnume shup chakish. Amen. Mareka manola osa li kapabal mareka kisetem na college onak sho kolei sho kam Peam alikawa hermanos michan alabans ashikish música zero church check ulun nagek utun nagek ulun galakpa ale se culto karon nagek utun hermano porque nagek ox balerip nagek ulak hapireli ogechi dansip nakmas chabi lakep chire bak alebal magun Ángel trutesye yo sakatyang o kanchok dancista porque aruta ile chakre maseb shol ne que no me sebek se bilobal mahune que shop mahune que shmakwa mahune que escuela. Entonces decía, yo si quieres sangre mamá, porque ne que la sangre más de que es rari brinca que la isintit se mal más sin hopal más se maje cualquiera que mano sintit se mal si quieres sangre bisagle chak porque na utun na rek artio chmoke spaliram. Una cuan cosa kutan hermana que kil parta ako. Una cuan asa ortin. Mara ako na ko masikis khos ilai. Ona ka kutakip na iruon porque mag-aasakin anak at ilog unak kuan la sakin unak kuan kabak papanesa kunak alebal hanep li ejemplo sarunak Dios halok li Cristo. Eres el ejemplo aquí en la tierra. Por eso le decía Auta panahon esla ini kines kaya makini ke papan maya loho bok aklaon ko Israel maya aroka je aklaon maso sa redes sociales. Auta hermano pastor porque laat disaking. Uso kuyak at kluta banu. Mare laat kunak chofer kunak microbus anu kwent. Hak alebale que está una lata fuente de vida, pero se chapli microbús hermano. Macachik alabanza, Macachik Julio Elías, Macachik Ana González, Macachik de Cuancarán. Ne que ek anki rocky rook se microbús yo que es man, pa banel. Entonces, malaat kutan saken, machanchanat hermano, li kutan saken Dios lleva la Biblia, o marah kamanat kamasin jage, chanchalinat kakit kuta sham kumpatak sat numechikan. Amén. Nakaye ala o kamar yo el evangelio, ahí ser más se fuente y yo el evangelio, no cuese hermano. Santa nak jok uta herman kame nak se tik chan kani kisa matimpa beba fuente de vida y leba herman kwale shikine gas habrik irali chan
peor nakakalakala si Diyos, nag-eskwarta sa poribek sa sibe. Sangiruto pabang, sangiruto kapap, aroda kaje, en las luchas, en las pruebas. So ya Diyos sikman sa kalucha sa sibe. Ya Diyos raubal, unak siya sketches olapor, ya aga Diyos sa altar. Unak maalit og chakremo kuna ja at oyak sa altar tihok chibichan german para bukon ay lok chibichan german sa chokun sa chibichan pero nakta checha ka mahigi na og chibichan german ak nahuhot ak nahmastas jalo na jota kaya yochi kolong pero labiam pero con gozo con libertad at og chibichan sorry kwan Diyos school bal sa katot ya pagkamoga. Amen. Aruchi sa kilat lahat herman. Ila pinja kere mukurete makikwan kilit sa kilik di kwan na televizyon 08 aruchi yung sipal sa 08. Cualquier apagonel, cualquier novela, cualquier favorito en televisión, cualquier canal. Amén. Cualquier apagonel que maner. Cualquier tienda, ahí nakila tienda hermano que kamati tienda petenik. Petenik ya que más jalana tienda dan, que es que con televisión a 80 pulgadas cuadrado, hayet sakal con shakli li cristiana el chisanak na keril o te balah lokon na ke chunla parte baskoli al makinak ulon kwa khiru kwa suk tel herman chunchura chi lok spane bakay. Amen. O takpabanel en vez que Dios que haga una predicación harán Dios que van a alimentarles tu amsa museeka. Harap ortiga nakwam mamahid kitrakek alas 10 na okin Noel chekla intok katsinching kapitulo manin choy kwan kep kana kecha sa kultos bana awak asala katsin herman kanina tirsa chan awak asala akom al herman pues Dios lleva anak kwan stare sa eskwel chan Nakchalage según shunore bala sa aking chaps cuaderno una sa eljak sap koglab yan sa face sa WhatsApp sa TikTok. Amen. Ki kogla ula at sa je hasta nagachasya sa altar kagwa ting ay akom als object solok sin chalakwa kas kololi kwala lagwa na kanawa kinas object solok chankatreli Dios. Amen. Entonces, atrochi saken kulat herman. Por eso que más integral, particular saken kain sagwa church, salagwa church. Sikina ana chukwa, dikina kuala lag ahol, dikilak sa likutan saken. Nabeh, chukwa beh, salero church. La kesilikutan sa kenchrueb le ralale ahol out man kekere tala kwan arut yochi hot ogresh aushli sa queen sa ish kok aleba 8 años 6 años 5 años parchi kwana esikis kachina na berchu kwa ber mama telefono allí yochi ikaralalebi una ket 10 años 12 años na rabi a cuánto corazón se celular na iskal cuánto amorcito o chirisha ana chachali contraseña li patrón na zap na nagajara la gatin gilok selarin ko ma chanigat ok aran porque zap so. Amen. O naktrel arriba a sa queen sa iskan matu espap tik nakinig kay papan ila balak papanel penekesya banak jan nekesye penekesya banak arang kwanityal uyas el akariskal chanke ila riskala
Usted nada es el cajón se fuente de vida, majun oxin kashik pintura, majun, porque se fuente de vida kamaan. Nana que ulak serra guramana oralia. Kita tulak serra de guan kashik guana ol guana matap, yo kachitiok yo kepi sinkil chakshik. La te traje esa oración ma alguien yo la. Pero cabot, porque quiere hermana Jacobo. Tajib un altar, pero venda guatinaeb a la cualal utab a la mos chusre. Taj utubebs ben guata jereb nak oke sik al khuni Dios, oke si manki un altar, una asa guatineb la kok al chusre, la tak chali Dios la Jacobo, ayuri kineb bitenamitsha. Ahora no te glacha el cutan seguimos el pastor. Ahora no te glacha que quien lao. Entonces, machala quitar papa cuan oshibera cachana pastor. Pastor pe la gishkana onrib chalak tenak usla e chakatre. Entonces okanas tere la Jacobo. Nak quiere bateramit te jib un altar santo chusre. Habalite ok chakayichan. Porque ese tiempo que el pastor acá no es nada de conchil, no que es casi que hacer usa la Biblia. ¿Cuál es la Biblia? Tericia ante el agua Dios, ligmat hable oli kashik hasta cuando que es kushirok chali Dios tericia. Awut. Camada tejo le biche hermano, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿La vida, güey? Un cuchota es llevar la integral, la joyería, para que no hay salón de belleza, no escuchanta. Entonces, el pastor, para bestakla la Jacos, mukbala a ola kashika matap chikonil. Rubel juntoni che hish aba. Te bekli chochan, te muk chikaran. Chanchanta na kubeka ha herman salipaban. Was jalan tercium belha, utkuat jalan terkuat liarcak. Tuh anak kaje, anak kuan oke sekolah kubihat, kisiring kasih kisiring all, sakuin shamanting ekbicik. Amén. Por eso, ahora van a la evangelio, tentó de quebrar con la Dios, porque najalá. Takir kunak hermama adis kasih kese kuala caklah wanghe le kuala mak adis kasih ke ni shukwan ke nak dis kholome tanke bere mama adis tumi sumatin katinak tekibri ini shakin nak blok rasmanol se skolom nak iru mero kwa yak nakil man yak mata ke slok sumatis makia cina sot ilok ini shakil tanke porque machan citruk ta goksi porque eres la luz del mundo. Amén. Pero cualquier no que se me vale. Mándalo ogre. ¿Cómo que se? Malagro ogre. Insumadime. Ako ni regalo el 10 de mayo. Bien, usted marema en Cairalal, Estados Unidos. Cuando dice, ayos hermano pastor, en regal, en cumpleaños, en alto Estados Unidos, hay en oro. ¿Chane que es que? Oro pastor, machan at poksichan. Pero li Biblia es la achiscutanza que ni ruchichot, matkuan ho nakakwah, matikibagib ho takwah, jib ala kuk, jib ala poochan, jib ala question ni Dios. Lleva la camisa. Peor irse al altar allí. Amén. Panteos de Dios ni quiero que le diga hermano. Panteos de Dios. ¿Usted le dice? Pero os payak saat.
mein Gäste tragios. Habe ich gut ustke, chanigeske. Hana gut ustke. Na pala je pastor, itinak uch kami tindirike usking apas hilangkin. Na pala kaje usakbe ya naksandain pas adyu. Adyu. Kamata tras je ba. Kaya ba akis pengkwa. Hay ko tant din sumakwa. Makikot din sumanakwan. At ok pa ni Dios kakwa. Atinachak utat kulong kikim ekwatin lain. Ona ok siksoton pastor. Skotet chikul sa inkwaranak makuustapet yokin. Eske laach beng chat ok ni Dios. Amen. Napalaga che kasi kiyab. Mukus kasi tiyab laan hermano. Porque le oro le plata de Dios. Pero anan hermano, no cuquiste le cago. Que cuando ora chan allí chak. Allí chak. Pero si le cago le oro le plata. Pero allí chak guain, hermano. Los de el agua. Iba a cochón chiru. Na baligas ka na kon ali o shipping in kasik oro kwan 15,000 30,000 inch ilo chinshik chan o tasporich at kaya to kairo krumel o tarocho herman sakal anak ruyas ka pintar chi pintura o taasin nas kuis akare herman honemas akli pakiyak anak kanaw asi mas na chabol resi o tarocho herman Dios. Nah jera kakawalsin kakalabaks lo para la pintur kana kalau ako nak kana kabentana tagwa us pala bentana truk kaji hok pero lain mas kines hop se be mas kuala ko mas mana ko na isbenti naji ola ater kawalsin nakaje buen sat kwarta gilte ngetin loktana kwarkota truts checha warqoda truts ak na palema padele que ser hermano padele que banure cualquier cosa imagine que papan german casi que oxin kashik cualquier imagine que papan ane que oxin takon cualquier amén pero mamá que vale Ibrahim ya kere arni ke oxin krak takon herma arni ke rilep chak herma ha min kari lo machak mamut seru gisno etanimit mata kilep herma man ke oxin monhan ni kita konjo ke citra mon ke mina ke siga mon ke o nakaje la ka to ku te kolekta hebli magwale ma top to ke nak Joseph chanko ut la herman chiritikko nak ke amen por eso lo lena ko ilok para ayim kuno ko ilok tayi ara utar ke shapri la ona ko jab agerma la ona nakachapre berman nakejab akaban yos kagwa no ke shop la wang orang nak jalan sakabena kaje kahkwa shekina ke shekel makine ke papa na kwa kuya shmak chanko chia kache om kitsaru chicho hermano entonces pero para cualit cabano hermano nas en San Mateo 5:10 nas tikibaran o sakeren aksiktas ilek mak mak o sakererak des makagwa si makadyo kesh o sop des simbilakesh bali Dios chani Jesus makapula o yasas kaba agis kanong dakhela hopal sas kaba at akom al tolto se benum dakhela hopal matimpa be patakwale so kaya ka kwari place bentin dakhela to sa chiru tok usep akwalal chiru chan. Entonces ya que arut colocar man, este que dale cachol. ¿Cuánto le caíles? ¿Te llaman pastor? ¿Cuántos cabales caíles? ¿Cuánto escolta? Na balik que la o mahe ko nagyola li Krista cuánto le catem to coleg la o chal Krista kacang, changke. To obiru mik anarisa li santilhu nak mahund chal sas kabas igles.
Pero al cual es iglesia y Cristo, hanep li chanchanep li lemchan. Big interrir mit telamites que yo soy pastor, ¿cuál es? Chachena usi yo, que charan el pastor. Arup yo kini pilaki el pastor cuál es hermano Francisco. Entonces yo cachis irte sin que le bikin la juam di makina que kira. Mahapulao. Kekine ke ilok bet anak ke biranak nakil masus pilaki kwan kita iksa chapon ting ok king amas pilaki kwan. Auna tono kuari lerman. Nakirabi kasile kaceom kip sa temple. Manasiga isla lerman. Barna ela isla anse jang chunchu serabing chutam. Ha sko clash dia barer rera libre shi utas libre sko rupik. Sko sera ingil. Yo ke de sech akila la fuente de vida change bere sko ko it hulak tok baya vista. Hermano, kauli colega está na mite. Kamata hacerle Jesús kui Juan Cap se chatchan. Mata si se kui. Entonces, makuan kaso mati jakat tajere, ani tiki chika kana jakatre. Amén. Yo coche te lo hermano, ya quiere que esté la Pablo. Chanchanebri ne gestaruchi alina kamana kyo kochan. Por eso que la kushakik anacha sekut kim la hermano queen. Que la hermana ishk. La sumatin anacha sekulto maraki lublu. Mat quartis at. Kim ko sekulto nak tu shatau. Pats quach metzer. Amén. Ta quiere Dios kakwa. Hasta le sumatin pero si shkok lain kwa yakin sa altas patsala kwenak esmet ewe sumatin sa strapa kwa pero kwan kyam na gesche sa shkabain sumatin kachinin chal lublo sa strapa ani chinin chal herman doch hayaw chik anak ko chal doming lublo din kya kwe toch yana nak shaman trapakik. Ahora en que escuela esto alep a ti Dios hermano aquí estuvo que hace tiende con la hermano que colón esto mal cómo se entiende aún hermano cuando que colón pero que ana corus ángel anquil buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Habida aquí? Sik o max benqualis si maquas quan kilal Dios otris ti kilal o chisconilik agrerucha ya sakop kere Dios cuiba kinkar quan chakat pero yo 15 kult ta kisa chabron sketch kahunas akakwe Dios oshiban skayiban baka purik inakon lublokin hermano pastor ya lach kapyahik wa kuning kar kachining kulon chanagas ke o nagesche kabachen si sa kulta hermano kaya kwanse rochos na kwani kulto makulata kultan sa king sa lako church en plaka hermano mahpap na bala besin chakat lat mah evangelia bala besin likwanchis kating ala evangelia ma asik kaw hermano maya karwate maya chilan chikaw maya la khapage chilan kila sumatin abut shiv hermano porque la achkahpa manel kamarte jolivich porque en el reino de los cielos nada inmundo entrará. Hay que estar lleno de paz y viviendo en santidad. Shpanak aran falicho shajan mahuna ruchichot da okchan. Lite okaranjan nuhena kakep chituktukil usilal o chikwankep santilal rikinepchan. Con videos, squil hermanos a redes sociales. Quisiera chicamain.
Dichabil cristiano kuta okta se choshacha. Kahep kini santil hermancha. Si chunokiri balamat dos que reflexionar. Entonces oxcos tranquil. Utsinke ya la tranquil. Maretaje chabilin lain, chabilin inqualibre inihir inain, chabilin lakbar. Pero makuwag achala kini Dios. Kaki chala chura cuale. Una sat kam dice papá mas chabil la Juan. Hoy estamos se ven aquí estamos en carro, pero me cusquete chos en culto. ¿Cómo así que? Pero le plom, le música mudanza es carro. Telin, transman. Una scam da je chabil kucing la Juan, una scam, jangan eske. Una scam. Una aja supopektika skochka setusha wala khoni bishuna kilan tanaga wala I chale geske dite oxetusha hane di santo chas cuan kep sa spedi santo chas ana jan man pastor sa Isaías cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Ahorita conmigo, a mí me habla santo. Cuando le chabil cristiana, a mí santo hermano. Por eso, hermanos, el evangelio mat hokok chik, mat kakalin chik, mat mahekwan chik, kanamolok atin manusilan. Kanam sketch alech na poda la hermana kakviana kamchak. Bandiosire y Dios nos sketch chishaon, porque naktapuch talit hermana es monor. Ellos, hermana, katinra. Sas kabali Cristo katinra kakachol hermano, pero ya el tajere haani cuanquep se santilal. Mahuna cuando se santilal la cual, pero anit yo chibeek distau. Mahol diga que el ajicte colechan, yo que es chol. Matoch una kahmachan. El ajicto coler la ocho que es el cachol. Doctor no mersa de juicio. Doctor no mersa pastor. Quien aus choca de bajo una iglesia. Buena regañada. Hago chica pastor general la quien aus choca por la iglesia manda chila. Elen chaga. Elen kawa. Ya pastor ya general yo que una charla hecha de Dios. Maremos yajema hermanos de templo. Cualquier macana que era que ella cosque yoko, oder mamá, que todo yoko, que cuánta naca, que va a el teatro, que cuánta conozca no se me ocurre hermano teatro, yoko. Chal que Dios dice, anak cuana qua. Ula la que José Pancha crea escuela esa que es licencia. Pero es que predicar, mola pastor, es que predicar, para me gusta esta corregir y chakilal y llevar atrás. Ya que es licencia, ¿cuá? Magata tinjale, magata licencia. A lo que se me encanta ver si adna como profeta, ya que es. So ese maos ¿cuá? Ya la han, sherisi, pero la hay nada a tu question, chantana. Atcha posin kwar masira cho sharman machisa cho sha posin at kwar ne oni barsigre on ka no musiki se ventana achu ma ka mata y chotre kama antes pan de Dios pero es que la chos que ya bak chos que ya bak che pa man posin kwar chos que pa man imagina pa man pero na chena at herman se mulsigre ay Dios hermano. Por eso licuan sas líneas le cago a Dios
hay que hacer las cosas bien hecho. Mahayebak ángel en cualquier man, ya tiene que ragnak, teshkabain siervo. Makimak le es pastor. Le es la que sin ra. Hok alef yo es kilbal cualquier solista, cantante, profeta, tijonel, hermano. Qué bendición. Ni que kiray ya, ni que cuaclit ya. Pero li chakilana, mokuyo que cuan hosh kutan liruchichoncho. Ya kage, nak usakat hermano kutapap ta hermano. Unak wakat Israel ay si. Bao sa Canada, si Tijo, sa imbe manachan abek steh. Pero nakahop Amen. Mati yung pap ta kwala ma Canada si bag ni nagi shakila kame. Unak nakajakil to hona kapat sa jakilon. Bueno, tu esposa, hermano, hona ko tihotskon, hona ela maus, pero ananzas el juicio, tu harán kise hatikilan, to sa kung balance, hermano. Allí cuan, hermano, balanciriti di santilal ut ahí ta chunu aklat. Masa tahu itu? Mana kira tan nika cik na tachichuru kunak kuskau de pas ara kuan kuni balance hermano. Chircho kuni balance ran ara chen na tak bisek kalaguatin arantes de rilcha kuma yalgo cheval yo kecha bisbar. Kamanak to wala Dios. Por eso malaats kutan sa kinurusyolat hermano. Oslap aya kagib likwan kat sa okchinay. Kata eta bayay bi kaya tala porich atyo cepat salah nakwan hokatigin siya hans akalikot spena ko kwarcha lagi ulati ko nakatril cara reloj ayos kats kalas 9 makwan nas bayri mats ekakonal nekatsa sa templo. Ityo ka tribin kini na cualquier man kosla irish kakwa malaing kutan sakay o marak jogging sa kebal sa hobal sa ipabal kwa nastele Efesios pinagkaketsi hobek li Dios sak awajan jokal jisnum singkili klaus saruk li Kristo chan masagobi yo calco de esquemacho no cruz de Cristo na nagatobe hermano que spats abajelale que este ayos hermano wala machan tabiru yo calco esquemacho no cruz de Cristo caso til chala Efesios toda la calle que cuan constante el cue aran Jerusalén que tiró la cruz sashkaba eblahma na paling que escuché ya rena que masalah ya kana kanin bicacaan utso makunak edrem nak Dios que achur cruz de Cristo zero church kakana baksta wasikili Cristo hermano Saliko church chera bia kunak buen testimonio le imagine que paman ule kachak paman elil teste yala kakish halali kana Juan Hushi disporiko kaya khapre kuna ela khunle li plong li shartin jere kap nak skwang ko tanak kwaning ka che chake bae te ratawala juam Chancanta na kera tawa la luz se ochot pero masakay sa church herman kama naking mombi yung lok chan chikake porque sinausa ko church pero herman kung ako nakakakilos ka magwa yung roprot sabi ang kusata rin malagwa matago tawa luz sa insa ko church awot kwa shakila kama nakilikat yung ames hermano Makun atawang kage kaya plate at sa ko church shikesa yo mas pleto sa ko church men se koler ma halakap na rete ku kon sa kabage ak yo kat kichik hermano
siya ka bago ako. Laing hoston li ubas, uflaesh, hokesh li ru, shale kagwa Jesus. Laing hoston li ubas, uflaesh, hokesh li ru, shale kagwa Jesus. Amin asem. Cheshkwa satikila, cheshkir sale pama, ejunes magate mano. Cheshkwa satikila, cheshkir sale pama, ejunes magate mano. Hermano, hermano Efraín, dijo de link. Hermanos u hermanas, listonan, likapama, haan, li Jesucristo. Yechalachol. Hermanos u hermanas, listonan, likapama, haan, li Jesucristo. Cheshkwa satikila, cheshkir sale pama, ejunes magante mano. Cheshkwa satikila, cheshkir sale pama, ejunes. Kuya kimak agua Jesús. Sabi chay ni Dios si sala chon. Jacob sikli ha sikela kwakila. La ina kakyo la kwesila. Bajo eticana es la esencia de Dios. Chakuyaki makagua Jesús. Sikli arik elagwa ila, la inaka yeola kwesila kakwa. Mahoketikala. Sele akakwa, sele akakwa, regela kwakila, sele akakwa. Hola Jeremías, nakin llama Chachula. Hola Jeremías, nakin llama Chachula.
Dios, agua marco el 15 del agua a ti. Nos la vaya a chuam, sarung Juan Kapchiruli Dios. Ikinaanan os lagim. Porque siya religyoso malabis na lamin. At malaating mo sa siyang kabatalabitan ang sasang malis na lamin ni Dios. Dios la vaya a ayudar, hermano. Isquakini Dios yo sa kilman. Islok ali Dios yo sa kilman. Ari cualquier posible queen saksak kabila. Cualquier hong ni sakit sa ruep. Chanchanem i doktor ang naging 6 pambali quickly isk. Chanchanak yo get sinumek o simli king sa stili templo. Porque Dios llora el mal barsakso katreli Cristo. Uli kuan katsa ochirain yo sa kirte sikini Dios sikinis kuan kilan. Gloria. Gloria a Dios. Quereli kagwa jalita sakla ilo Dios. Kada kuwakanak na tatkulun sila kong ating sa kadreli Diyos. ¿A quién iré? Dígalo. Piénsalo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Piensa un momento. Porque Dios te quiere sanar, Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, porque eres un hijo amado, un hijo que Dios quiere que un día vas a llegar allá en el cielo. Y Dios, hermano, kung naraktan kanak sa ruchichon, naraktan tulak sa lichosha, naraktan tulak sa squanquina ni Dios, o kanak Dios sa kwantina kili Dios. Matchako, matjosko, nakyo kwantina kil, matyoshina ni Dios, nakyosya malagwe, charutat kwang sa ruchichon, sa lichon kami talamit. Rabaya kanda lava suenda, Samaya kanda lava si. Sana, Papá del cielo, Espíritu Santo sana.
Santil Moshiach irtesiema tenameche colunza di templo. Irtesika a Dios. Likam likachuamo Dios. Mano santil osilal a Dios. Makanap kahunes. At small si Dios si Juan Katsalina Hijain. Yanak mas namal na kataw na kakul. Pero lisantimos si mahonsut na katskanap siya. Mas namal kakal na kiskesalabe. Pero kung hun ing anakats ka na makunes na malagyan ka pero makunsut syaruan cali Dios. Simanak sana kekain sa sutamli o choch markikwali mosya. Lechiloli sham sa sutamli na aksya. Guarach reeblis kok altan Shulak na khonalak sa kirisiebrach chirucha. Pero la in machusutsing es lesens di maos sinumtag. Yere emnak besat sa solem li usilal yo kishmanun kil. Guajun hermana ishk sali templa in. Napal Diyos kulman. Nahulak na khonanas diye. Manah usok kweli kam kti el saruchichoch. Kiereli ishka incha ni Dios. Nakwankin rik inch. Ik aning kanab schones. Cuánta Irak sali Dios. Nabal destienak arinche está ujuniachan. Shabinak irtesinak waglesinchan. Linek ulun sa kulung sa nakehain sali Dios. Ut cualquier bakit sali kagwa Dios. Li cualquier sach akilal li chal kebrecha halana khechtek ulun kayicha. Utestie Nakshaula keren sa kebchan Sao sa kachol sa kebchan ni Dios. Maholtika gela atsmosi Dios sa kikibayim Agib arin chuli Dios chinisik angela Ulati katmosi Dios Mahonsuting agis kuli Dios. Mahonsut na kanala atih sa altara inja. Lai khudaling nagatwa bicha. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Levantando al caído.
Gracias, Jesús, por Iglesia Fuente de Vida. Iglesia Fuente de Vida, Dios. Manosa musiqueja, papá, manusila. Para el cual y casi le quiero si cuaglica qua. Es manoleva, papá. Es manoleva. C'è quaglica se li chiama. Stava kirula qualche alza chiama. Wakilestik at sinag-ulun. Amchakling at sinag-ululik at sinastot sorry sal kayi. Atin natsa ko Diyos. Umesak ni kila kuang kilan. Tag-ulong kuchis kasutil sa li templo. Tiskera reconocer na magkuos na Diyos manungkin. Ang Diyos ay kay kakwa Diyos. Lo onibila kama ting alirmanyo ke chilok kilakmar ting alitransmisión kagwa Nueva Jerusalem ting alikirmalo José ting alis familia que bendecir y tiempo nas mano amala aguatin lagwa sila ang Diyos kagwa Iglesia Fuente de Vida. Takwa kilesing risk e balalo al salik alebalay sa skabala santil musi Dios chukwabe akolbe santil musi ba Dios kagwa Dios sak sa lagunes ke pasok ali kagwa Dios Dios usop te sin querer Ana in rati ni Dios y nakatsol hermanos con ali hermano yo beresilik ángel hermano. Gloria a Dios, Dios le kakwa Dios hermanos, chulo okin kain, ho kain ak kabili rati ni kakwa sa kovonel erik in gloria a Dios. Ninawch kakhonilos kabi gloria a Dios. Ot nakirta nakirka nakakat hermano mag-anak jeli